Prime Minister Narendra Modi le Sarkar le puin Operation Sindur chungchang soifia tura ram shanga palai atir ten until ton le malagdan an soiho. Prime Minister Narendra Modi chuan ni zan kha New Delhi ya achen na lokalian marka tunna ya India in firfiak polte noi chimit tura Operation Sindur be puya thak chungchanga athopui ram shang ne na soifia tura party shang ai o apalai tir chwate pualin in khom abuat saya palai te nen hian an jin na mun an hun mandan le ram shang shwai tu te nena anin biak na chungchang an soi hawani ni chan vek khan a official social media account kaltlangin Prime Minister chuan India in rem na le muan na athlop zia le firfiak pol te ado zia puangzar tura ram shanga palai chuak ten hlotling taka India thupui an puanzar dan chu chuan omati thu asoi India in April ni somni pani a Jammu and Kashmir pahalgama in pongka na thlengami somni parukin an thi na chanlet na le ram chunga firfiak pol te poi khoi na thleng chin chanlet na turin Pakistan ram chunga firfiak pol tenwai chemit turin meini sari khan Operation Sindur be puya thaka India thopui ram shang te na Operation Sindur chungchang soifia tur hian sarkar le pui bul tumin ram chunga political party shanga changin MP somnga pakwa than chu an ni a heng palai te hi pol sari a in thenin ram somthum pathuma India thu cha an puang zarani China Embassy in Thochanni a Bungropur Longlian ka nga changa thoktu te chanchuak tu Indian Navy le Coast Guard te chunga lom thu asoi India a China Embassy thupuang tu Eugene nimina thu chwa asiama atarlandanin Thochanni a Arabian Sea a Bungropur Longlian MV 1 High 503 ka nga thoktu somni pani zinga sompali chu China mi anni thu asoya Longlian ka nga changa thoktu te chanchuak tura Indian Navy le Coast Guard te in pek na le remsha taka chet lak na chu chuan omati thu le lom omati thu asaya chinshat lo mi pali te mu thuai ani theinan le hliam te po dam thuai turin du sakna ahlana ni Thochanni jingdar kwavel khan Singapore Bungropur Longlian MV 1 High 503 chu Sri Lanka khopui Colombo atanga Arabian Sea paltanga Mumbai Navacheva longchol na apan mek lain Kerala a Bayport tuipui kam atanga nautical mile somsari pariat velhla a longchung atangin kang me chuaka Indian Coast Guard le Indian Navy ten chan chwa be pui thang halin longliana thoktu mi somni pani jinga som pariat chu an chan chuak to a midang pali an la zong mek ani India in ram chunga chen na in le na thona huna air conditioner bo ruak pek chwa lumle vo zong tur abituk thar nimina thu thar thedar tu te akom na Union Power Minister Manohar Lal Khattar chuan ram chunga air conditioner bo ruak pek chwa chu degree Celsius somni le somni pariat in kar chawa da thei turin dan thar duan ani thu asoya he dan thar hi air conditioner man na sat wanga kol phetha man pung na sale boruak lum lutuk ti ja omna tura duan ani thu asoi he dan noya mi pui le air conditioner siam chuak tu te zom tur in kai shwaina fel fight ta kwanzar thwai ani tur thu asoi bok sarkar le pui noya kol phetha man na zir chang tu Bureau of Energy Efficiency zir chian na alandanin ram chunga mi pui nol pui air conditioner mandana air conditioner atanga boruak dai pek chwa chu degree Celsius som paruka changa degree Celsius som ni in kara da anitlang puya air conditioner boruak pek chwa hi degree Celsius khat chawati san po in kol phetha manral chu za aparukin atlahniam hal ni asoyani a Bureau of Energy Efficiency chuan air conditioner man konga in kai shwaina thar hian ni pui chunga kol phetha manral nasataka ati hniam ngei an be sayani air conditioner man konga in kai shwaina hi ramshang in an local pui to a Japana chuan ni pui chungin degree Celsius somni pariat aya hniamada phallo ani a Spain po in degree Celsius somni pasari aya hniamada an khap to a hetiang hian US Italy Australia le China po in air conditioner boruak pek chwa bituk felfai tak nein an local pui to ani Delhi Chief Minister Rekha Gupta ka shwai cabinet meeting chuan Delhi private school te zomtur school fee chungchang in ka shwai na thar apas nimina BJP ka shwai Delhi sarkar cabinet meeting voiriat na chuan Delhi a private school fee sang chaklutuk te sia turin in ka shwai na thar Delhi School Education Transparency in Fixation and Regulation of Fees Bill 2025 chu apasa Education Minister Ashish Su chuan thu chwa siamin private school in kai shwaina thar pom ani thu hi apuanga dan thar hi Delhi Lieutenant Governor VK Saxena hna thlen halani a Lieutenant Governor pompuina an hu huna dan thar hi manchan ngal ani tur thu asoi report chen khata tarlan ani danin he dan thar Delhi School Education Transparency in Fixation and Regulation of Fees Bill 2025 hi Delhi khopuya private school sangkhat zarup somsari pasari huam turani a
he dan thar hnuaiah hian dan bochia sikul te chu shem thei an ni dona dan bochia voi khatna cheng noi khata tanga cheng noi nga thleng an choi thei dona avoi ni na atang chuan cheng noi ni atanga noi som thleng choi thei tura shem thei an ni dona ni he dan thar hi thleibik nei lawa langtlang le fel fai zo ka private sikul te anin rail bol na tur ni in uchuak taka sikul fee ti sanchin ati top mai ba ka sikul fee pek theilo awanga zirlai hno chwa le exam result shen sakchin an ni thin chu atop pha be se yani fakna hun ilong manglo kang u US le China in London khopuyani ni anin biak nu a rampani in sumdon ton na chungchang athupunga an in rem thu an soi US Commerce Secretary Howard Lutnick chuan nizan khan London a thuthar thedar tu te komin ni chung US le China IOT anin biak nuwa athupungin an in rem theya he in rem na hian tun naya China in lir theile smartphone siam chwana atana poimo rare earth metal le magnet khwa khirna asiam te chu ati zia omnge abe sei thu asoya thupunga an in rem na hi rampani president ten an pom thei chuan man chan ngal ani tur thu asoi Mekha Khan Switzerland khopui Geneva a US le China IO te hi avoi khatnan anin beto a anram chunga bungrolak lu achia alak uchuak taka anlo ti santo chuni somkwa chunga tan tiniam turin an in rema rampani anin rem nu hian tun khatir lam khan China chuan US hi China company te hena computer chip siam chhuana software shal chhuale an chip siam chhuate US man khapa an puwa China atanga US le khazira omtepo an visa ti top sak an ni thu an lo soi to a US po in China chulir theile smartphone siam chhuana atana man ropoimo rare earth metal le magnet chen khathon chhuana khwa khira apu le ta telephone manga US president le China president in biak na atangin tun kar tho chan ni le thole ni khan London Lancaster House a rampani IO te hian insum don ton na chungchang an soi dun le ani Los Angeles mayorin tun naya Los Angeles khopuya dan lawa US alut le cheng te dap chwabe pui thak du lo na lantir na chu khopui pum puya buaina angin langma se mail khat bial chunga thil thleng vek ani thu le mail khat bial chunga chau curfew puan ani thu asoi Vena thuthar thedar tu te akomna Los Angeles mayor Karen Bass chuan Los Angeles atwal chung buaina chhuaka poi khoina le tharum thona soi nep tumna lam nilavin Los Angeles atwal chung buaina chhuak chu khopui pum puya buaina angin langma se mail khat bial chunga thil thleng vek ani thu le khopui chunga nunphung ati khailak phalo thu asoya Los Angeles khopui chuan hnuai lama mi puilung oilo pung khom chuan buaina an cho chhuana satawang le sumdon na munte an swa samawangin tukindaria ta changa zan indaruk le achan vethleng curfew apuanga curfew hian mi pui pun khom na mun Los Angeles chuan hnuai sarkar mun poimo bitna mail khat bial chung chau a huam don ti asoi California Governor Gavin Newsom chuan voin khan apisa atanga mi pui hne na thucha asoya California state chuan tun ma atangin ram chunga dan lowalut le khapoi mo nei lo le poi khoite dap chwa chu khautaka akal pui thin thu asoya tuna sarkar le puin ram chunga dan lowalut te dap chwa be pui thlaka ero dan lova cheng te vai ma vek an ni a nanhuai nung thok latin mi te chu bitum bik an ni a heng mi te hian sarkar malak na a anlung oilo wangin anlung oilo na lantir chu an dik na chanvo ani thu soin mi pui pung khom te thunun tur le boruak aral muan zel theinan California state le Los Angeles khopui thunei tu ten police enge moza tan tir chuaka boruak po an thunun hne hle a an shat lain state le khopui thunei tu te chungtla ka sipai thanem tak tir lu an ni chu shathiam harsa ati thu asoya US president chu boruak tipun lun tu apu in sipai sangtel athon lut chu mi pui le khotlang ven himna ni lovin mi pui ti thabar na le lung oilo na bel cha tu zo kani a thlawang ho tu nei lo le ma ni inveng theilo te chu bitumin man phalna warrant tel lawarin hlel thil thu le vunrong wanga mi an man top theya wangin mi tuma an him lova thunei na man swalna ani awangin California chuan thei to pin adole don ti asoi Los Angeles police ho tu te soidanin khopui chuan hnuai lama curfew puan ani hnuwa hian mi zahni chuang man an ni to a mi pui pun khom chan atanga an mi man bel khom chu zathum somsari pariat an ni to thu le an laman bel zel arin om thu an soyani UK le athopui rampali in Israel cabinet minister pahni chu Israel in Gaza abeina aboruak tipun lun zonga khosa apu in an shek tur thu an puang UK le athopui ram Australia Canada New Zealand le Norway te chuan nimin khan thu chwa in trom siamin Israeli security minister Itamar Ben-Gvir le Israel finance minister Bezalel Smotrich te shek tur thu hi an puanga thu chwa tarlan ani danin
UK le athopui ram pali te chuan Israel le Palestine in kar buaina chingfel tura theitop achwalain Israel minister pahni Itamar Ben Gavir le Bezalel Smotrich te chuan Palestine na tharum thona thlengmek tipun lun le Palestine mi puite dikna chanvo rabe na thlop zongin an khosa chu sha thiam thei ani lo thu an soya heti rual hian UK le athopui ram pali te hian Palestine mi puite torna ti top turin Israel le Hamas in kar in ka hai puan ani thwai theinan atul anga malak chun zomani tur thu an soi Israel minister pahni Sheikh na a hian hengram panga chunga an thil nei te chu shen ani don ba ka rampanga te tloa zin an khap dona Israel chuan minister pahni Sheikh na hi an shethiam lo hle a nimin ve khan Israel foreign minister Gideon Sar chuan thu chwa siamin mipui khan tlin shwai tu te chunga hetiang Sheikh na lek ko ani chu mak ati thule minister pahni Sheikh na chan le dan tur ngai to in Israel sarkar chuan cabinet thut khom a ko thwai don ti asoi Pakistan sarkar in Pakistan defense budget chu za som hi atipungin defense atana sumda hi budget pumpuya changa za asom pali point panga atlingani nimina Pakistan rorel na insang National Assembly thut khoma Pakistan Finance Minister Mohammed Aurangzeb chuan sarkar kum thar sang hi somni panga somni paruk atana Pakistan budget aphara defense atana sumda hi sarkar kum liam ta khan Pakistan rupee tluk leding on hi point pakhat panhi India poisa a chengwai bel se sing ruk sang thum zaruk vel ani lain sarkar kum thara chuan Pakistan poisa atluk leding on hi point panga da ani to dona hei India poisa chuan chengwai bel se sing sari sang ruk zanga vel ni tura chhut ani a budget pumpui Pakistan rupee tluk leding on som pasari point panga pasari pathuma changa za som pali point panga ni in ramsum de chwa GDP atanga za apahni point pahni atling phadon ani heti rual hian Pakistan budget pumpui hi sarkar kumliam ta ain za apasari in ti hniam ani thunga India anglo takin Pakistan defense budget a hian sipai changlai mek tele pension chuak te hlo chut tel ani ngai lova sarkar na thok dang tenen general public services staff salaries noya da ni in defense budget hian sipai in rail bolna an chet vel na le ral thuam ti changtlun na le enkol na te ahwam thin ani Ruatui ko nan thing iphunang u ti thupui mangin Green Mizoram Day chova in khan Mizoram puma manani a thing triak thanem tak phunani Chief Minister Pulal Duamahova Empowerment Committee for Investment through Komin Mizoram so thing processing unit din deal na lu ta changin company pali a chop chhuak Prime Minister Narendra Modi le sarkar lai puin Operation Sindur chungchang soifia turaram shangshanga palaya tirten until ton le malakdan an soiho US le China in London khopuya ni ni an in biak nu aram pani in sumdon ton na chungchang athuphunga an in rem thu an soi khati zong kha Chanchin Thar kan puan thei chu ani